Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agraraman bakit kun kunamot manen itipos mo si Kamarta? Saan aparaken ka dayjay apos, Fabian? Wen nga madimot tikas di nga ipopos mo. Ay nawaw, agraman post ko iti Facebook pagpariko tampay. Wen tamadimot tikas di nga ipopos mo. Nagado ti makabasbasa. Anyan tulaan nga iti panunutan da no kasta ka. Facebook ko nga rod, ipost ko ano anya ti kayat ko nga ipost. Ay nawaw. Sika tinakababay ni ti kastangar aramidam. Tunggal adda ka apam, masapol nga ipos mo. Inuubing ti kasta ka panunutan, bakit? Inuubing? Ano inuubing? Anya kumayta, salbag ka. Iso adi ka maawanan iti kaapa, takasta kamat ngamin. Uray simple nga isyo, pagbalinam a big deal. Ay sos, awanan kaguradakan ti kadwan. No awan ti bagam, aguli makalaangan. Ne- Wano kayat mo, tasi kamat ti ipost ko, Fabian? Ha? Ay, unay kan bakit? Naibusan tayo iti mantika bakit? Ay nawaw, api ang masapol nga ibagampay lang ang kanyak. Di mo amo na anya ti aramidam no naibos. Ibagak tamangtad ka iti kwarta maigatang. Si kamot ti mangiduldulin iti kwartata. Pagkatangam aya, Ay kat di ta istor ni Auntie Sabil Isumot ti asidag. ay nawaw, agkita ka lang iti sa baling store. No, kat no ni Auntie Sabil ang ti adda istor na dito'y lugar tayo. Kagurak nga ruday di abakit lakay. Sos, no anya ti isuyo laang adwa. Di na kami iramraman bakit? Ay saan? Siyak lang ti mapan gumatang iti mantika inton madamdama. Diyak kayat nga usaran ti mantika alako day jay abakit. Nakita ka nagsarita kayo kin Marta itay, tatang. Sa dino kano, ti papananaday jay, kasla nagpaamyanan. Mapan ka no kumatang iti mantika, surayda anak ka. Ay nawaw, kano asidagla ang ti istor ni Auntie Sabil kadakwada. Di na kaya ti gumatang ijay. Kagura na ngamin ni Isabel. Anya? Isumot ti kunana itay. Una yon, kaguranan samot aminan. Sa bali di kaapa na idinapalabas alawas nga ipupos na iti Facebook. Ita, ni Auntie Sabil mutan. Ni Auntie Sabil gayam di inpus ng agraraman abakat. Ay, iso siguro Di tay amaw. Ay nawaw day ta amarta. Awan ti amu nga aramidon no di makiapa. Ipus na pay amin iti Facebook. Ipakaamu na mat iti intiro asa nga lubungan nga adda kaapa na. Naimbag abigat mo, Fabian anak ko. Kastamat kada kayo, nanang. Naaldawan kayo ita, Nabannog ak tumaa nagdalos iti arubayan tayo iti kalman. ala. At tugaw kay nga roden tagkape kayo. At dapay mat nabati at tinapay. Ni Marta nga'y, sa dino tinapanan na. Napanggimatang iti mantika ti manugang yun, nanang. May sa orasan, ngamawan pa'y mat, saan pa'y nagsubli? Ay nawaw, agasam man tamay sa oras, kaasidagla ang mati istor ni Isabel. Saan nga ti ayan ni Auntie Isabel ti gimatangan na, nanang? No saan nga iti ayan ni Isabel? Sa dino nga raw. Dahil ti jak ammo Kaapa na ngamin ni Auntie Isabel. Iso adi na kayat ti gumatang ijay. Anya? Agraman ni Isabel, kaapa na mutan. Jak man ammo kinibakit ko, nana. Apay nga itakalaang si Kamarta. Napanak gimatang iti mantika, nanang. Ay nawaw,
Agasang man tamano nga oras. Adayo ti istor anapanak, nanang. No apay nga men, adi mo kayat ti gumatang kinsabel. Kagurak nga ro dagi ata, nanang. Naa, nangatula unay ti pride mo mat. Ay nananang, basta siya. Jakon kaya ti gumatang dita istor na. Uray po-puutan na. Idi na minsan nga aldaw, tay anak ni Kapitan ti Kaapam. Ita ni Antim sabil mutan. Saan anat saya at nga apaam amin at tao iti aglawlaw mo? Ay, awan bibiyang ko kadakwada, nanang. No didak kayat. Jakmut ida kayat, ah. Ha? Quits kami laang, nanang. Ay, nawaw. No syakti si ka, agulimag ka nga main. Saan amasapul nga agpus ka iti kumkumpurme iti Facebook tunggal ada kaapam. Nagado ti makabasbasa. Ay, sardangan nak mananang. Di yu pagbasuraan tilapayag ko. Tano siyak ti mauma. Amangan no patida kayo kat maipos ko. Aniya? Kumusta ka mat si ka, Marta? Kumusta ti biyag? Nasaya at latamad, Surayda. Sigurado ka nga okay ka lang? Ay, nawaw. Apay akas ta ti bagbagam. Nakita nga minti ipopost mo iti Facebook. Kat linawas nga adda kaapam. Na, no anya tinakitam, di mo bibiyangan. Ay, nawaw ka. Kasano? Kat ipos mo mat amin. Tunggal ada makaapam, kat ipos mo adagos. Iso nga amumi mare. Man nakibiyang kalaunay mat si Kasurayda. Ay na mare, saan tayon nga ubing? No maipapan iti parikot akakasta, mapagsaritaan ko maan na sayaat. Di ka agsao akas na, tawan ti amom. Man nakibiyang abakot, di tang ka man langan, ha? Kita amare, amang ano ipusnak tumot iti Facebook. Saan laang apos ti maalam? Urayom laang, addan to aldaw mo. Kasangsang po mula ang napudot ti ulom anak ko. Asino ti saan apumudot ti ulo na iti kasjay nga ar-aramidan day di Asurayda, nanang? Ay na wow, anya ti inaramid ni Surayda king kaaya. Ha? Man nakibiyang launay? Anya kumatibibiyang na no ado ti kaapak? Amangan mo no concern la ang gitao king ka anak ko. Concern? Ha? Adda ayamat concern akas jay? Isu nga ado ti gumura king ka takasta ka nga main. Saan ko akasapulan dagita at tao iti biyag ko, nanang? Aguray dayta babae. I-post ko inton madamdama. Man nakibiyang, ha? Kunamlan asino mat a perpekto. Iso anaabak nila kay na iti kinakagangwad, takas ta ti aramid na. Dayta makibibiyang iti biyag ti pada na at tao ti amuna. Naa, di mo kumamat inayon nila kay naa. Naaba lang nga rudin di tao, kasta pay lang ti ibagam mo. Deserve na, nanang. Deserve da. Dayta ti ganabon da. Nagapa kayo kano kini Surayda ija paradaan bakit? Pudno ka de. Ay, nawaw. Asino tinangimarites ken ka anagapa kami, Fabian? Dagiti nakakita kan nakangag akada kayo. Anya? Ay unay kan bakit? Ni Surayda gayam manan akalugaran tayo, tidakda kamatam iti pos mo idinapalabas nga aldaw. Deserve na dayjay lakay. Ay, inraman mo pa'y nilakay na. No apayo laang adwa. Diyo iraman dagiti inosente. San mat amabalin nga agul uli makaklaang ah? Iso akaapam amin dito lugar tayo, tadi mo ammo ti mapagbagaan, na pride kalaunay mo. Ni Surayda ti sarsarunwa. Aldaw ko mat dayto yan. Aldaw ko tapno makabalasak iti panangibabain na kanyak iti paradaan. Ah! Anay ko, tibok ko! Ha? Makibiyang ka pa'y itibiyang ko? Marta! Wan! Siyak daytoy! Kurang mo pa'y Anay ko! Ipungot ka pa'y! Anay ko, ibabalik tibok ko! Kurang pa'y dayta! Kakalugara, tulungan dat! Di mo namnamaan nga damang tulong kan ka! Gusto, mata na! Nasakitan ka! Ah! Marta!
imbaglaangan, tanagawid ka, Fabian anak ko. Ay nawaw, apay ka din nanang? Mapan ka kanu di barangay hall. Ha? Apay di barangay hall? At dati na laing asawa mi jay. Anya? Ni, anya ter aramidan ni Marta ijay nanang? Na ipabarangay ada nakakita kinkwa na idiimpungot na ni Surayda. Ay, una yun da jay atao. Kinarkaro namanan. Mapan mo kitaan, tano siya, jak kayat ti bapan. Nakababain launa yan ti kastangar aramidin na. Impus na lang arudan ni Surayda iti Facebook. Impungot na pay. Talaga nga iso ti ayan ti parikaut. Iso nga adu ti kaapan na takasta ti ugali na. Agyaman nakta may ka, Fabian. Agawaam kiti timag na. Ay nawang, agong ungot kan samot. Wala, tamang ibabain ka matlauna yun. Ay nalakay, awan dakas nga aramido. Saan ka amay pabarangay? No awan ti dakas nga aramidam. Ay nawaw ka. Inaramid ko lang ti kasya, tapno makabalasak iti day Surayda. Huh, kasanon no agkakadwa dagiti tattao ngay napapam. Kat urayan da ka di tadalan. Ha? Di ka mabutan? Itaan niya ko maaga po nga agbutang nga. Awan ti kabutang ko lakay. Lumaban na ka. Ay na po. Ay, jak amukan ka Marta. Naa, ayan nga'y tiginatang mo abangaw, Surayda anak ka. Saan nga iji istor ni Auntie Sabel tinaggapuak tatang? Ay nawaw, no saan nga ijay sa dino nga raod. Itay pailaan nga orayan ka. Iji barangay hall tinaggapuak tatang. Ah, barangay hall. Hanggat inaramid mo ijay. Pinagtungtong da kami ni Kapitan tatang. Impungot nak ngamin di babae akagura ti intero a barangay. Aniya? Gusto mo kidi tanakangag kini Kapitan. Tapno maibabain mo't di na amo ti pagluglugaran na. Adaman kayat ko nga ibaga kada kayo tatanando. Anya day ta, Marta. Bagbagaan nyo ti anak nyo tata. Bagbagaan nyo day jay Surayda. Doan yaman ti di yung nagkinaawatan ti anak ka. Pagsaritaan nyo anasayaan. Na, apay akas ti bagbagayo tata. Di yu ibaga akanunungan nyo ti kasjay nga aramid ti anak yo. Saan nga iti kasta, Marta? May sa kayo magayam akong sintidor nga ama. Konsintidor alakay kun kunamanan itipos mo. Para ken tatanando day jay lakay. Anya? Kung sintidor gayam day jay alakay. Ha? Kaamamok lang. Ay na, Marta aya. Di ka maawanan iti kaapa. Sa anak amak ki apa no saan akas jay ti pakpakita da. Imbes abagbagaan na ti anak na. Ha? Uray si kamot bagbaga am tabagim bakit. Agbalbaliw ka ngaminan tapno saan da kaaguraan dagiti kalugaran tayo. Na, siyak pa'y ti dakes ita. Talagamot si katidakis. Ay, saan ka mabuteng amay pabarangay ka manen? Ha? Kayat mo ti makangag manen kinne kapitan? Sino nga tamanan to inpus ni Marta tatang? Anya timpos na anak ka. Konsintidor alakay kunana. Ay nawaw. Amangan mo siyak matan, tidakdak amatan na dayta. Apay kumangay tatang. Ada ka diti di yung nagkinaawatan? Nasabat ko nga di tadalan. Kat kinuna na abagbagaan ka kanaw. Ay, imbaga kapag saritaan yaw anasaya at iparikot yaw. Di tamot na nakaungat. Konsentidor ka kung nanakit din kanya. Anya? Para iti day taaba naglaang? Mala, bayamon da jay amarta. Narigat ti makiapapa iti kasta a klase ti tao. Talaga siguro na ito lang nan at ikasta ga ugali na. Awanan ti maramidan tayaw. Kasta na siguro. Sa bagay matkit di biag na dayta. Anya kumangay ti bibiyang taya. Agpasentro kayo kanumot ita nanang. Wag, ada tinapatag alakad ko. Apay kaday. Aggidan tangaruda na.
Ah, Aggidan ta ko nak. ay, kwa. Inton madamdama akpay Marta. Umuna ka laangan. Anya nga oras ti rubat yun nanang. Ang mga numauray kayo pa eh. Di na kaon urayan. Kas na kunak, umuna ka laangan. Sumaruno aktaw. Ay nawaw. Di nakadi kayat akagidan nanang. Ah, ay, kwa. Saan mo't? Makitan to madamdama no matuloyak ita. Wino inton bigat laangan. Kasla agtudo mo nga men. Anya? Adaman ti madlaw ko king ninanang lakay. Anya day ta? Kas lalikliklikan nak. Imbagak nga aggidan kami nga agpasentro itay agsapa. Ngam nagbaliw ki di ti kapanunutan na. Bye-bye am kadilaang ni nanang. Ay nawaw, saan mo't amabalin ti kasjay alakay? Diretson nakman? Ibain nak ka di ti inam ah? Ala, ibagak man laangan tapno among. Mabain ni nanang kadagiti kalugaran tayo. Takas tamat nga minter aramidem. Anya? Kaapam amin. Kumpormi pa iti ipopos mo iti Facebook mo. Iso ama dismaya ni nanang. Ti kunana kanyak iti napalabas nga aldaw. Ket si kalaang ti manugang na akasta. Anya? Agsingsingpot ka ngaminan abakit. Agpakumbaba ka. Saan nga amin abanag ket rumbeng apatulan ken ipost mo. Adu dagiti kalugaran tayo agumuraken ka. Talaga asikati ayan ti parikot. No kayat mo anatal na tibiyag mo. Liklikam ti apa bakit. Na yun? Agbalbaliw kan bakit tapno saan da kaaguraan dagiti kalugaran tayo. Ket tapno di na kamat ibain ni nanang. Ay, nawaw! No simple nga isyo laang, pilyan ti agpakumbaba. No di mo kayat aguraan da katipadam a tao, liklikam ti makiapa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.